YouTube YKB Bahasa Raya. Latarangi latanandungan tu kadana puang dolo joma itu napalaku pautunduan langan puang ta masambayang. Puang kapenombangki lan kada Tuhan surga kure sumanga inde atu maadin mikamasangkan ni ki maadin o si tamu melindui inde channel YouTube YKB Bahasa Raya. Lakinai urangi sia unanungan ni inde kada mandatumi. O puang ki ranuan kumua kamu telah untunduikan ni anayate kadami maadin laki nanungan melo menalainan lan penangki sulanasam. O puang mak kada-kada mo kami saka mo kanila urang itu padani. Lan sarana puang ki Yesus Kristus kirampo mati kalini. Amin. Suluk solanasang ia tu tema paananungan ta at tu temo ia mo tu safot lamai pak pudian 126 ya tunas totemo lamai angka mapempisan saya lako mapenduan kadan na puang na kuah ia to na pasule puang tu mintu to sion dirampa susikan to mangimpi atu ia to na ponoi petawa mami tu sadangki sia narandan laatek silelean tu tongka di lilaki safot iyan na bainan pak kadan na to Ibrani batuanan na diona di pasule tama dandan na tete kama totoran kale kalian na puang matua ilan te babasanta penduan di sabu tu kada iya to ia matulan angka misa na angka mapenda apa di kuah kada ilan surak madatu di pasule tama dandanda di pouleleanan lante pak pudian 120 nandan syumpu na tukatelendongan na tondok Yerusalem tona pertama limbui pak barinin na to Asyur agi-agi andan ratu batu 500 tahun dah tona taepa na dadani tu Kristus ia tu katelendongan na Yerusalem di batuanan ni susi misa tanda kalian belanna ia tanda atu ya to ia mo mairingan na kamatotoran na takuran tuto Asyur ia mo to na pesta bian ni to maapudi kumua susikan to mangimpi batuanan na inang tang tama akala taebang lalanna ladani susito misa tanda kalian siatang dilambi la ulesangge ia tu yan na to nasanda tongan ni duka Yesaya tu umpolelanan ni kumua mengkalo tu malaika ana puang matua umpatei to 125 sabu pak baranin na to Asyur ilan atu sang bongi yan na situru pangapa na to manarang umpelalan atu lendu ia tu pak baranin na to Asyur atu ia to mate belan na narampoy ropu tu inan pak bongian na suluk solanasang ia kena rampoy ya agan kama bandaran kapua tu katuan ta ia mo agan tang dikulle la ulendo kan ni dipakilalaki kumua manas sadin setu puang matua ilan katuan ta tu inang pakulle umpogau safot di pasule tama dan danta hagan di popembali tongan tang lariban rosso inaya siaka aturannu belanna diona kama bandaran kapua iya to sangadina ladi kana sai kumua makuasa tu puang matua pembali tu agan kapitukan mendadi agan na ponoi kaparanuan patongan ni suluk solarasang kumua ya tu kama utaranda puang matua undawan ni mintu kama bandaran na katuanta ia tu pasananta ia matutontong umpengkulei angge palambita ia tu sitaru na to disorong nasa kalangan puang matua kumuasan datongan ni tudio na safot amin kadanda puang tama ko semua kalang puang ta pasambayang puang mangka mo kirangi inde kadambi tula tontong umpobata kanila ulingkai te katuan
Deno pa ete kadami puang ma den lamin alainan penangki la kipake la upataru itu katuan di kamasyangkan ni. Puang katuan ki sitaruna ki tontong ki sorong mati kali ini. Lan sahana puang ki Yesus Kristus ki rampo masambayang. Amin. Suluk solanasang rampo rendana moto tu kasih pulunganta ulen di acara umpama tanah pena tontong dipakai lala, ta tontong like, subscribe in the channel YouTube IKB Basturaya, ta tontong sangana puang, ta dipangke na mintu alo katuan ta. Kure sumanga salama puang umpas sakeki.